أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum. Herkesin atasılары, жана yetiştiriciler, туғандар бүгін өздері білгендей эле ынтымагылак, катарлык бар эле. Ошого биздин айылга өчүрүп келип калган экен, Кызыл Кырман айылынач. Секин азыр акаларым топозду же жыгытып, буттарын байлап койдуптур. Секин эми союп аракетин кыла берели. Ынтымагылак дегенде мына Шарабашат, Бостон, Ана Кызыл, Аргулуу, Кыймыл, Кеңеш, Кызыл Кырман комплект деген айылдар негизичи. Бул көп жылдан бери салт болуп калганда бизгечи өтө сонун иш-чара бар. Негизи жылда жумасына ар 3-күн болот негизи. Ошо өчүрүт Кызыл Кырман айылына келип калган экен. Өткөндө бизге пата өргөн да. Пата өрүп акаларыбыз алган. Ошону эми бүгүн чыгартабыз Кудай кааласачы. Бүгүн улак бөдө кырсыгы жок, таза уруш-буруш жок. Сонун өтсүн деп жакшы ниет кылабыз эмчи. Өз негизи бизде мындай да тургандар, жоро акча чогултат да. Мына 93 жылкы акаларыбыз чогултуп эле, былтыры 92-лер чогултуп эле. Быйыл 93 жылкы акаларыбызга келип калган экен. Мына жерде дагы бир акабыз келип атат. Секен. Ассаламу алейкум, келиң ака. Секен неме кылып атат? Бутун чечип, азыр ишек чубасын алып, тигип, сонун кылыпчы. Чыгарабыз былай буюрса. Топоз деле мамалагы да эми мындай айткандачы. Жакшы экен негизичи. Жакшы лейти бар экен. Çok görüşü karın çiğip etsele kalganı birden sarp olasın. Кой күрөң да жаны бар. Баягы эле чубак балбан чапкан кой күрөң. Азыр бөлөсү Секин пайпактарды байлап атат бир четтен. Бүгүн да бул кой күрөң ийгиликтерин көрөбүз да Кудай буйруса. Негизинен жакшы аты, машалла, таза өзүнүн кыргыз жылкы. Мен мындайым Польша барган жерге бул деле барат да. Мындай көзүбүзгө мындай жүдөмүш көрүнгөн менен бул негизи толо жаныбарнычы. Чоң аттар кирген жерге жөн кирет. Жаш канча болуп калды ака бунун? Жазга 4 асы болуп калыптыр. Бою деле өтө бийик эмес туугандар негизичи. 1.55ке чыгып калат да. Көрүңүздөр. Кой күрөң деп. Кабак каштары. Өзүнчө тумшук эле жагат да бунда. Кашкасын көрүңүздөр. Өйдө да кичине кашка бар. Машалла, көз тийбесин. Туугандар, мына жерде бир сыра сүрмө топ кетип атат. Мына көлдүн боюнда компроводтобуз, Кудай кааласачы. Компровод. Көл мына жерге келип калды. Күн ачык, өтө сонун бүгүнкү күнчү. Ана мына жерде бир сыра татылак болуп атат. Кайсы балбан билбейт экенбиз бирокчу. Топтордун сон жерлерин тартабыз Кудай буйруса. Балбан акаларыбыз келди эле жаначы. Алар менен бир сыра учурашып. Мына жерде жалаң балбан акалар турат да. Тизиле Саадык балбан, Максат ака, Песихтин ээси Руслан балбан. Ассаламу алейкум. Акалар жакшысыздарбы? Тынчсыздарбы? Улак кандай болуп атат акалар? Зор болду а? Кичине кечигип калдык. Дөөлөт балбан ашып калыптыр. Торатка, Руслан акага ашырып берди. Айгыр жалдын, Кашкатеректин балбандары. Келечек, он чубак балбан. Чубак улак кандай болуп атат? Тынчсызбы ака?
Orta ekan ha, o'zi shunday эле chiqarsak bo'ladi deydi, negiz ha. O'ta og'ir bo'lgan bo'lsa ham toshib chiqarib qoladi ekanmiz ha. Jana o suvda sizlar jurdingiz deydi, o'tgan kunda bo'la. Siz salib chiqdingizmi? Boshlar yetishmay qolibdi. Hozir ne oldu? Muz bu? Ama kalın ki, gıtır ötüyle. Çarı attızlar var. Oturak at salacağın olsun. Daha sonlu at bugün daha sevimle başladı tuğanlar. Çoğuk balon aytmakçı. Buna kaç balon kan? Tuğanlar dağı ötkenki жерге suğa düşüp kalıptır da. Buna жерде sürmetip suda жүрүшөт дагы делечи. Насал бачат. Суу келип атты, дагы чубак балбан салды. Кетти чубак балбан. Ичине кечирип келип калдык да. Совет деген бөлөм ашып калыптыр да туугандар. Кашка атка. Бул атта негизи жакшат. Кетти. Aşırı emi. Düştü ulak. Düştü. Palvan jığıldı da. Attı sırayla karmadı. Ne жерде? Birisi. Az жерден төвлен olup ketdi. Ağa öresin oldu da hazır. Ötkönki Ruslan Palvan çapkan pisik, naçı, pisikin balası. Negiden jakşı atkan. Ne oldular böyle? Жығылды тана. Ay. Jakşından ele aşırdı Жақсы бердіңіз, dedi. Ой. Бұл атын жашан жоқ қалды біле? Алтасы. Алтасы дейді. Негізен жақшы аты. Таңдар бұлағы үйірі бар. Мына чуақ болған. Hazır. Чуақ болған. Ne қарақ қойыншаға? Ат кімдекі? От бір айшықам кі бұна. Ташақұрдан бір айшықам кі деді. Негіз жақшы ат кені. Оны жерден насис алып шықты жоқшы жана? Арықтан, а? Сізде бүтлі арықтан сіз алып шықты жоқшы. Жана мұнақта суда да сіз өткенде да сіз алып шықтыңыз лақа. Оптырақа егілген да. Атты көрінді тұғандар. Шат кен негізіне. Жүгірген, өрген, күлігі кені. Мына палман досым ашып қалыптыр да. Кімден азын жаққа кетіштілер. Шылардан біресінен алған оқшайды. Шарт жанында өлеч. Кетті досым. Палван досым. Бер. Сейт палван ака ашырды. Сейт ака атасына ашырып берді атқан Абдилла палванға. Жерге таштап берің деді. Көрейінші, көтерші көрейін, не палван? Сулайырақ жерге таштағанда сон болмақта. Аз сразу таштаған болса, тезлі алып кетіп қалышады. Көgat жерге таштайткен азыр. Ортада таныса керек. Абдилла канчы негізінен. Абдилла өзі да палван. Машалла, мына еме топты көресін айтқандар. Нарра қайдасам көме? Мына жерге көтеріліп кетті мына жердесі. Қайсы палван көтерді білмеймін бірақ.
Nurali dostum dağı saltat. Sadık palvan jüröt, Nurali palvan jüröt, Çubak palvan, Şertay degen dostum jüröt. Dölet degen. Ha? Ne жерден болады? Жақсы оқышпай алды ұқсайды. Мына қайсы палуан екен көрелікші. Садық палуан айланып өтеді ғой бұны. Жақсы илешпей алып тұр. Нарана Дөлет дағы көтерді. Айдан ақа еме. Ош облысы 1992. Hali milyon menen. Hayda bakalım nereye hayda turun ne? Akıyımçen. Na, Usman Palvan. Evet. Na bozattı. Tuna bir yüz patar çağın. Az klientler gelip mini kört atken. Ha, jetti. Na. Qaysi palvon ko'tarilib ketdi bilmaymiz biroqchi. Böyle ko'tarilganda faylaydi ekanda. Aslan aka жақсы қармаған екен. Болмай қалдық хет азыр. Дөлет досым көтеріп тұр. Дөлет қармап тұрады. Азыр бая пісік несіменен екі құшақташып қалып тұр. Ара. Дөлет daha kimмен қарап тұрады білмеймін біроқшы. Дөлетті жетілі атады. Жетет болайла? Жетет болайла атпай. Төвді ау? Өрсі соны болып қармашып қалды. Uloq düştü tuğanlar. Bu жерде palonlar salып atacak. Dölet daha götürüp atады. Қараңыздар. Шығып қалған ұқсайды. Жалға шығып қалып тұр palon. Dölet palon шарт қойып берді ғой, кетті. Бір-екі үштегі шеңілі алып кетіп қалды. Жануар Ақжал. Ақжалдың күліктігін көріңіздер туғандар. Ауа машырда тұқшайды Ақжалғашы. Жей бермейді. Ақсақал алып салдық, ауа машырып берді. Ақсақалға ашырды. Ақжал байтан бері жандап жүрділі. Ақыры жетіп, егер қаптап алды туғандар. Қармағылы, Ақжалды. Күлік атқан бірағы. Кетті Ақжал. Жанар, күлік атқан. Кетті оны егер Жөнгө бастын арқышы. Күлік әне. Onlar жақшатқан. Чуақ палонға берді. Шертай деген досым өткенде мұны атты шығарды келе. Досым ау шатымен ұлақ ашты.
Жаныбар бул жашта бул дагы. Жазга жаңасы. Кой бер атты эми. Кара. Башын көтөрүп өтө сон жүгүрөт экен. Мына бирөөсү кармап калды. Бир аңда баш эми. Dostum talamay olup ketdi okşayt bir olsa. Berme. İşte yaman katı vurdu. Berme. Atladı gene. Жүгүрүп атат болчу эле астын торуп атышат да. Dostum. Dostum, at üstüne çoğunluğun baladan ne yüzlençe. Şattı attı be yok. Yeter İslam! İslam cihettir İslam! İslam cihettir! Ne yaptı lan? Derbe Şertay. No, İskender Gülket tatlım no. Böyle Şertay. Aynen şirak falak emro be. Kaç sana. Dostum daha bile vermeydi hatta. Ortada turatla. Hilal ümitlendirip koyduk şey barın lesi. Karanlar. Otur. Otur. Ver Ruslan kaka. Şertay ver Ruslan kaka. Şurada kızık burada. Ver Ruslan kaka. Ya Ruslan kaka attı ver ne? Daha tüyü tattı. Basmaya kaldı. Suğa çıkıp meseleymiş. Naulak. Mına tetir qara qaltırı. Ya buldum ya sen kirgizi koy dedim mi lan sen? Derve içkine. Akşamlık gelip kalktım gününde. Beklemez, tartarsın. Ya kayıt kapar duraktı. Aklına ne kayıt kapar? Sen durat, kayağa tart ne? Alçalığı sal versin. Gel abi bize. Dağda ne vermeyi tatma. Sal hemen. Sadık aka sal tatma жерде. Bize canına şöyle kaldık şey. Gitti. Öte kızıp ketdi de. Maksat kalmanga aşırdı.
Ketdi. Sekin. Ha, palvan dostum, ne oldu? Kıyla turdun okşaydı ha? Çıkarışta koydu. Çarşıfa koydu mu? Ha, bu koyturdu dostum, at tadilken bir oğay. At bayağı kata? Vaz geçti. Kaçırdı. Ötkende YouTube'a çıkarın attı. Malades dostum. Çok tadilken sine. Kıyla kılıçtı bırakçı. 5 minuttan köp çürdün dostum. Bileğine küçük etmesin. At. Sizin dur başlasın. Sizin de tur aldı mı? Gördüm. Sizin yeğen koyuyor koydu. Ha, Manas balvanga asfalt turga. Ketdi. Bu açat. Dirvit et dağıdile. Ha, mına жерде daha tatalaka болып кетті. Mana sakane қилалы bu koştu. Mana çıkarma deydi dağıdile. Nemege basып алып тұр да. Екі жағын басып алған екен, бербей тат дағыдылар. Мына жерде бер! А, көк ат. Көк ат қой берем, деп тізгінде бар. А, көк ат. Өткенде қойға тастаған мына көк атшы. Кетті. Қайырлы Фархат ақан атымен Руслан ака кетті татадычы. Мына жерде көрдіңіздер өздері қилалы таталаққа болып қалды. Шартты кирип Ruslanka saldı. Farkatkan көк ат менен. Tağa murdaqda olubay qalıpsızbı? Yaşınız öt murdaqda olubay qalıpsızbı? Ha, tağa, malades. Qanday oldu tağa ulaq? Sonum ol. Farhat akaga qayırlı at neyisine aşırıp durur. Көк аттың жүгірісін көрдіңіздер да. Assalamualaikum. Tadava жақсыбы? Тұрыспы? Сәмен жүресіпі? Белгілі, қандай? Тұсыңар ба? Жана ona жерде қандай болып шығып қалды сізге? Қиылда таталақай болды да. Bir miman Kayrat'tan yaş şayaşkalar var yaş baldan. Şu Lukaz'ı alıp çıkarmayı onu bu işi burası. Қиыла буып қойды. Arı jetele bir jardan beri var. Ahırı bizge aldık. Жақсы. Мұны атпен алыпсыз, а? Өзіңіз атыңыз бұл? Bu şu özüm atıma. Машалла. Кличкасы? Кличкасы bu Kaytbas da. Kaytbas дейді. Көп жылдан бері бар, бұраға? Bu көп жылдан beri o çoğun sorunlarga ega olup жүрген. Bunu men kişinekemlerle bilem de. Birinci yol kaçını açtı şu an alaycı var. Maşallah. Sekin aydan size. Ana maksat var ya. Ha böyle kırıyor sayı bakalım. Tak. Ne varsan? Dövlet palvan dağı salıp alıp da calga. Şartlı Bakı degen palvan aşırıp berdi hazır. Em joktan eme. Bismillah dep. Palvan söylep koy ayrılım maldarma. Ana o mina ne de şu Kızılgırman da. Kızılgırman şuntep daim ıntımar. Tıkkıravay şunday jakşı laqtardı ötkörüp eldim patasını alıp. Amin. Oynap kulvat üstünde jüre örgüle. Şu kança palvan dua kılsa şu dualar sizden tüsün. Amin. Amin. Aytkanız gelsin. Bilezden küçük etmesin. Rahmat. Kaytbas. Aksatken negizden. Bugün özü çapbayım dep gelmeli erten çavam dep. Erten özgünde de çoğunluk var eken ha? Özgünde çoğunluk var. Şu Emiyetten belki milyon karagaşkanı çavağız emiyetten. Erten milyon çağılatken Xuday buyursa. Bugün bunu Negizden çoğunluk da erten dağıtı. çoğunluk var. Hop durava. Bilezden küçük etmesin. Maylık da hala sazı dağı. Ulaq düştü tuğanlar. Bu жерде dövlet bir-iki kişide geçeginde kötürdü o.
Jalga salıp alıptır. Narazlar. Ketdi Davlat polvon da. Emi kızı tatta. Yengile mi? Aslan aka. Kaldı. Düğünlerde kaldı. Yaxşıla götürdüler az birisi. Yakta kaldı. Adile salıp Tekrar çıkma. Ulan dilini versene kol. Yengile başırdın. Lan doymaşlar ne Hay Zlatan o. Hay. Hay. Bolu'ya kaldı. Ya topular, oradan çıkarattı. İçeri getirin topular. Mına жерде улакчы болуш керек да, эми туугандар. Aşırı çapkanda эле полвон боло бербейчи. Мына жерден алып чыккан полвон да эме. Tayland bak.
Götürün. Götürün. Lan bundan ararsan. Tamam mı? Eda! Yoralar. Ya buna falan alsın ya çok koy versene. Ya taşta versin diğer hukmaydı ulaşsa kulağıyor bu. Yengilenme. Parmağı ver millet. Babalan kırma. Banka karar kaldı. Yerine kalma. Babalan yeme. Hoppa. Yengilenme. Vay be. Babalan jet digan. Hayır taştaysın. Kotar mi? Nerede hiç yukarı kaldı da. Geçti. Başka meydan. Maksat taka karmak türlü maksat olan. Asya taka karmatat naraktan. Ket olsan, Seyiteka canla sağ karma alttır da. Sadık balonga onda üstüdesi. Altta kalgaç. Aa çıktı. Hayt bas. Haydan eve. Nivan aslında. Hayır emi. Taştaganına 1000 somda genile. Taşta şöyle 1-2 için kötür var trop olmanlar. Biz geldik şekilde. Keçtice sürme top menen. Adam azda. Dağı Ruslanka salgan aşet bulmayınca. Ketti kögat menen dağı.
Молодец aka. Azamat size. Mına жерде daha biri көтерді. Ulan iyi mi? Mına jidelik. Falan götürüp durdu. Palvan çırıp koydu da. Öt köteğin desek. Tamam ne kımç koyacağız siz? Uyguran bilen çok kullanırdı. Maksat falan 05 karat mini altıra var. Kalgan bari görücü. Çabuk gel vaktal var la. Buranın mayık kulakları. Ketdi. Tumuda keme, tumuda. Ketdi. Tamam, sal koy. Ketdi. Mula kızı da okşayt ha. Akırlap kalganda ha. Ben çapayatmam, kavram. Bugün жақсы оң келіп отырсақ мақсат aka ha. Жаңа үйреншекпін да. Жаңа үйреншек екен да. Bizim ayda uloqlarga at үйреткенге келишет көп палвандар. Кызышып кетип эле чабыш болсо көп чаппайт. Ruslan aka 2 жол алып чыктыңызбы? 2 жол. Сон чыкты бирага. Жерге ташта кайрылы. Açık taşta alıp bastı. Өтті қызықты oldu негізіше. Көк ат жақсы екен бұрға. Патағылайлы әлі. Amin. Dayı. Dua ver bağla ula Amin.
De ulak kimge patara özemi? Komplek oldu mu? Kampileke patan varlar. Kampilek alasın. Amin. Abi şu kampilek bir daha tüt olsun. Hayırlar tüt olsun. Ertek sular var, sağ sular olsun. Gelip çavayla ketkiler. Amin Allahu Ekber. Onlar üşümene bugün kulakta sonuna çıktı. Kızılkırma nemi komplek ötközüp berdi. Komplekler aldı. Keyin kulakta em sonu attı hasaçı komplek çağırsa. Onlar emi geç jolgabız em. Geçkisin sonu bolat da berse. Şinti atты minip kettabız. Nurali palvan. Жакшы эле болуп улак. Өтө кызык болдук шет, а? Машалла. Билеңе күч кетпесин досун, шундай palvan болуп жүрө бер. Биздин экин бирлердин авторитетин түшүрбөй. Amin. Mana şu Batırcan, mana yerde açıp, mana iyiydi çakırıp, iyiydi mana sıyırmasını görsün. Amin. Diğer pastayanı maçaya gelip, aş yiyip, maçada çay içip, miman buluştu. Allah Amin. nasip kılsın ha. Amin. Hemisi şöyle yer yürüttü, başı bol yürüttü. Amin Allah akbar. Tağamız şu Zaynap'ты öz koluna alış жерде açıptır. Birinci özün aylıklar klient bolup, şu mamalaqtap келиш жерде pişirip жеп атабыз тугандар. Bunlarda o açtı o. Ekin hem birden Asakarlar kaysın da. tabaklarga salsın emi. Girgilere salınıyor. Maşallah, tuganlar öte sonun bolup piştire. Avam da özü keltiriп etken da. Kinoda da bunday pişirip ayttan negizичи. Kırıkta aslan aranızlar. Olsa hadi bir grup yaklaşsın. Bir piyasa olur. İşte Şimdi Xuday buyurup dep bugün topozun etindagi mamalaqtın jeyyiz tuganlar. sonrasında kötüler. Her birisi sonrasında. Bul jakta kartoshkalarni regulirovka qilib, oyoq-buyoq qilib, bu yoqda avam keltirib etgan o'zicha. Sekin bul jakta dagı 2'de da bizikler oturadi tuganlar. 3'te, 4'te, 5'te, 6'da. Бул жакта аксакалдар, наркы чекеде жаштар, мынакта орто жаштар. Мынакта да өзүнүн ошо 93-жылкы жоролор жалаң. Бул жакта аралаш. Азыр эми эттерди тарталы бисмиллахиррахманиррахим деп туруп. Бул жер мына Зайнап деген эжебизге. Бул жер Зейнеп деп аталат да негизичи. Өтө шарттар сонун жер, тугандар. Bismillahirrahmanirrahim деп аксакалдарга тартты атабыз тугандар. Бул жактан бир четтен. Sekin girelçem. Bismillahirrahmanirrahim деп. Daha bir ön bir. Ciddi kalın. Hadi tavak çıkalım. Şimdi de alıyoruz verelim onlar. Tamam azar tatlı olsun akalar. Kanday pişti aka. Oroz aka bir eko silip koymayalım. Jigitler. Şuna topoz neti oldu. Sonum oldu. Jönele çocuk kurdak sigende. Maşallah. Öte sonum oldur değil. Hurmatlı Kızılkırman cemaati. Mına Zaynap Hanım'a canlı şef açılıptır. Hakki fatır diye. Geri vergiler buna. Yetti yumuşaklığın karağılar. Jönün yaşlığında yiyecek otasın. Maşallah. Kişi çok duracak bu buna. Çaydan bir tat aksakaldarga. Maşallah. Bu orta yaştağılar. Bu jaktağı tamazlar tatlı olsun akalar. Hem bu jakta жақсы акалар izlep турат негизичи. Şimdi de 5 taş verelim biz aka.
O bismillah. Jalan tizli oturadi. Daha bir daha fes. Boşamayın. Bolat bolat. Tabii doğru bol deydi baksa. Jetdi akalar. Ya bol başka hiç kim gelmiş ya. Ya onlar oynayaka kirip geçti. Berdi yakalar mı? Mükeke. Törtten olsa. Hazır baydalarda koz giriyoruz ha beka. İçeriye. Ha maşallah. Najirde jalan bizdin. Gelecekte yaşlar Xudo xalasachi. Qizilqirmonni önüktürüm, östürüm degen ballar. Maşallah. Sekin. Reko sesile qo'ysan be, balondar. Mayli, yigiliganda tamar tatlı olsun ha. Sekin. Xizmatdamiz Xudo xolasa bugunchi. Ante alып barib, jo'ralarga o'zingiz tartib beraylikchi, o'zingiz qo'lingiz bilan. Ha maşallah. Bunlar To'qsoninchilarning jiyoralari. Ayında o şeyde hizmetta sizde. Gir oturma dediniz vay. El öpüm oluştura kıyın da egizçi. Yo, el öpülmesi benim. Çeçenliğe verdi. Kaçakları. Tırt tağ. Ana berkilerini satıp koyamazdır. Ha o var. İsat en az. Onu üçüm ona da. Buna alsak. Üçüm alsak bir tane aşat gel. Gelgen mallar. Sonunda koyayım mı? Gelgen mallar. Tamam hazır tatlı olsun akalar. Bo'ptir. Mına tuğanlar jo'ralar kirib ketadi. Intimaq degan negisi shunday bo'ladi da. Bu uloq ko'p yildan beri bor negizichi. Qidirmay uloq deb janali uloqda aytib o'tdim negizichi. Anan bu men kichkinakayman beri bilaman da bu uloqdachi. O'ta so'nin ish-chara bu. Boshqa aylarda ham shunday son ish-chara qilsangiz bo'ladi. Bir 5-6 ay birikib olibchi. Bunday uloq chavib, shunday bir oy chiqarib, uloqni etini jeb, intimoqdashib o'tirib degandaychi. O başka ziller 5 bin metre. Daha bir yerde salat nanlarından beri batır verdi. Kalganca. Anamın ne sulgasına yemedim. O. Kim bunlarga bir dua verdi. Biraz bir de zorlarım bilen tıç bolduk. Gigile o kadar. Jurtum bilen tıç bolduk. Bir de bala çakanlar bilen, ibilenler bilen, жақсы toylardı kılgıla. Şu barıp kızmat kılaylı. Şu intimaktığız üzülbösün. Şu daim jüröreyle, elimiz tınç bolsun. Atırsan ayağım, şimdi işe açıp otarak desmizde işlerine iyilik. Şeylerin adam üzülbösün. Daim yüzün jarık olup, şadırap üşüttüp gelip çaylarını içip oturup jüröreyle. Amin. Yahamine. Subhanallah Teala şükürler Peygamber'e selamlar ve salavatlar olsun. Amin. Kulanik sana rükelerim kabul olsun. Şu tip yaşlıklarda işte jürör gibi. Şu cemaatimiz göğüsün, azayvasın. Amin. Batır şu aburman kutlu olsun ukam. Şu yerden adam üzülmesin. Daim kilep üzülmey. Gözlögen işine jetip. Daim kilege maksatına jetip. İşlerin aldığa жылай versin. Şu zamatımız daim tınç bulayla. Kuda halasa imanға bekem, namaz okuğanға dinge bekem olsun. Amin. Allah aytkaningizga. Kuş gördü de. Kılıç